السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ حیدر علی۔ اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے، جدوں وقت نزا ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، تیری پڑھنا کا میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، لج رکھ لئی وے لجپالا، لج رکھ لئی وے لجپالا، خالی نہ اٹھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا